večer, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Da se ispričamo. Moj i vaš večerašnji gost je zapravo gošća. Mlada Dijana Burzić, sportistkinja godine 2008. je li tako? Ujedno i učenica 3. razreda gimnazije. Evo Dijana, prvo pitanje. Otkud tekvondo u tvom životu? To će svi zanimati. Pa to je jednostavno došlo tako što bi moj otac, tako reći, prisilio da treniram. Odveo me jako malenu na trening i tako. Rodila se ta ljubav i od tad. Kako baš prisilio? Hajde ispričaj nam, je li to? Pa zato što sam imala neki zdravstveni problema, uvijek sam bila premršava, onda su ljekari savjetovali da bi se trebalo početi baviti sportom, pošto on inače voli borilačke sportove, tako je. I gdje je obavljen tvoj prvi trening? Kako je krenulo? Kako se baš rodila ljubav? Morala je nešto? U osnovnoj školi Ostrožac. Otišla sam na par treninga, svidjelo mi se, tako da sam odlučila nastaviti. Šta je presudilo konkretno? Pa ne znam, uvijek sam nekako bila radoznala, uvijek sam htjela isprobati nove stvari, to mi se baš svidjelo od prvog trenutka kad sam ušla u salu na trening, tako da. Zbog čega je tekvondo tvoj izbor i koliko se on zapravo razlikuje, evo, za potpune lajke od običnog karatea i ostalih borilačkih vještina? Pa sve to u biti isto, mada postoje neke male nijanse koje se razlikuju, ali sve to neke stvarno male nijanse. Ali zbog čega je tvoj izbor tekvondo? Da li zbog tog trenutka što ti je bio dostupan ili je zaista... Pa vjerovatno zato jer je jedino izbor bio na Ostrožcu, u mojoj osnovnoj školi je bio jedino tekvondo. Tako da, ali vjerovatno i da je bilo nešto drugo da bi se ipak odlučila za to. Kako izgleda jedan trening na tekvondo? Koliko traje, koliko se iscrpiš, šta je potrebno? Pa uglavnom trening traje oko 2 sata. Prvo lagano neko zagrijavanje, malo forme i na kraju sparing. Ti odlaziš na treninge koliko puta sedmično? Da li to još uvijek u osnovnoj školi Ostrožac? Pa zavisi od takmičenja kako je program takmičenja, raspored. Ako je neko bitno takmičenje, onda se skoro svaki dan trenira. Ja ako nemam trening na Ostrožcu, dolazim ili u Cazin, ili u Bihać, ili u teretanu s nekim prijateljima iz treninga, tako da skoro svaki dan trening. Koliko je tekvondo skup sport? Šta ti je bilo neophodno? Šta ti roditelji sve moraju obezbijediti? Pa prvo se mora kupiti kimono, on je baš neophodan za sam odlazak na takmičenje, oprema i to je to. Je li to skupo tražili baš izdatke? Ima li onih razlika, jako kvalitetno i jako nekvalitetno ponudu? Pa mi uglavnom svi naručujemo iz top 10, tako da jedno kimono oko 100 maraka, oprema za borbu je oko 200 maraka. Znači li to s obzirom da si dakle, u borilačkim sportovima, da si i inače borbena? Pa uglavnom da. Jesi. Da li je bilo nekih obračuna, to sve sportistkinje koje se bave nekom borilačkom vještinom pitaju, da li se morala kad obračunati mimo? To se često znalo dešavati. Ipak dakle? Mada to ne bi trebalo biti, jer nas u biti trening obavezuje da se ne tučemo na ulici, da se nikom ne pregovara, ali ne mogu ja nikom ostati dužna, pa... Dešavalo se znači? Dešavalo se. Jesi li kad se vladala muškarce ili neke jače od sebe? To je bilo češće da sam se svađala i dolazila u konflikt s muškarcima nego sa curama. I jesi pobjeđivala? To. Nanosila tjelesne povrede? Veće, ozbiljnije. Jesi ipak znači. Evo bojilice se danas u Domovici, 3. razred gimnazije. Jel se pročulo? Pa da, pa je pročulo se, ali uvijek je to sve kroz šalu, nešto, ali uglavnom zna se desiti da bude gore od šale. Izazivaju li te recimo tvoji novi poznanici, prijatelji, naročito muški, ne vjeruju li ti kad čuju da si u tekvondou jako dobro? Ma da, uvijek, a ti, kako ti si ovo, ti curica, ti ne možeš udarti, onda... Ti pokažeš da možeš. Pa da, i onda ćute. Evo nas kod rubrike kratka pitanja, kratki odgovori. Premda odgovor uvijek kažemo svim sagovornicima ne moraju biti nešto kratki, ali evo ga, životni moto Dijane Burzić. Pa nemam neki posebni moto koji me baš vodio, ali uglavnom pokušavam ostvariti svoje ciljeve. Najbolji prijatelj? Majda Kapić. Najdraža knjiga ili literatura koju najradije čitaš, što najviše voliš? Najdraža knjiga?
To je knjiga koja me ostala u sjećanju još iz osnovne škole, roman Ruža. Tam se knjiga baš onako svidjela tad u tom periodu. Možda da je sad pročitam ne bi je tako cijenila, ali ostala u dragom sjećanju. Omiljena vrsta muzike ili recimo koja je tvoja pjesma? Omiljena pjesma, Ti si mi u krv, Zdravko Čolca. Najdraža boja? Crvena. Najdraže jelo? Pizza. Neostvarene želje? Neostvarene želje. Uglavnom sam sve svoje ostvarila želje. Vrlina koju cijeniš kod drugih ljudi? Iskrenost. Šta te čini sretno? Kada sam okružena osobama koje volim. I šta je za tebe idealan odmor? Idealan odmor. Daleko od svega, bez mobitela, bez bilo čega, sa ugodnim društvom. Evo sad si 3. razred gimnazije ovdje u Cazinu. Reci mi, ima li mogućnosti u školi za treniranje nečeg sličnog? Evo sad imate tjelesni, je li bilo govora recimo da se uvedu treninzi ovdje u sali? O tome nije bilo govora. Sad sam čula da će se osnovati sekcija stolnog tenisa, ali ništa drugo. Kako stojiš sa ostalim sportovima? Šta pratiš, šta voliš? Pratim uglavnom skoro sve sportove. Rukomet sad sam ovih dana presjedla kod kuće, gledala utakmice. Tako. Inače sport volim, tako da mi je sve sportove radije ili pogledam neku utakmicu na TV-u, nego seriju ili nešto tako. Jesi li se bavila još nečim osim tekvondom? Povremeno i kickboks, ali uglavnom sam tekvondo. Uglavnom borilački sportovi? Da. Reci mi, kako su tvoji planovi u pogledu tekvondoa i borilačkih sportova? Šta ili želje? Pa ja se nadam i trudit ću se da ostanem trenirati, da još bolje rezultate ostvarim, a sad, ako Bog da, i da ostvarim te svoje želje. Koliko žene se mogu dugo baviti tekvondom? Pa to je sve relativno, to od osobe do osobe, zavisi samo koliko neku volju ima. Neke životne situacije te sputavaju, ali ako neko ima stvarno jaku želju, onda se može nastaviti baviti cijeli život. Jer ja poznajem žena na evropskom prvenstvu, na primjer, dolaze žene koje imaju preko 30-40 godina, rade borbu isto kao juniori, kao da imaju 15 ili 17 godina. Kad su u pitanju ta takmičenja, ima li ih dovoljno ili je možda BiH zakinuta zbog nekog stanja? Jesi li ti zadovoljna? Možeš li se uključiti na svako razliku? Pa prvo, situacija naše države i položaj ne dozvoljava da odemo na sva prvenstva. Ili nas ometa viza, ili nemamo dovoljno novca, ili nema sponzora. Tako da većinom ne odemo na sva takmičenja. Možda 50% takmičenja mi odemo, ostalo. Ima li neko koje je jako značajno tebe bilo, a morala si recimo propustiti zbog tih razloga? Pa sad sam trebala ići u Njemačku s kickboks savezom, ali smo dobili odbijence za vizu iz nama nepoznatih razloga. Tako da stvarno mislim sportska viza da se odbijenca dobiješ za takvo prvenstvo. Nelogično mi je, ali dešava se, kod nas se dešava. Kako sebe vidiš u budućnosti? Ima li neka medalja koja bi trebala se svakako naći kod tebe? Pa nadam se još jednom evropskom zlatu ove godine. A ako Bog da, ako odemo i na svjetsko, kakav bolji rezultat ostvariti. Ne mora to biti neka medalja, ali neki zapažen rezultat ostvariti. Prije nekoliko dana si proglašena sportistom godine za 2008. u općini Cazin. Kakav je osjećaj ponijeti tu titulu? Pa, to je definitivno jedan od najljepših osjećaja, jer svaka medalja, ona ima svoj draž, ali ipak kad ti znaš da ti tvoj grad da neko priznanje, tvoja opština, da si najbolji, to ima svoj draž, definitivno. Radiš li sa mlađima? Jesi li već počela i ti polako preuzimati posao svog trenera, recimo nešto slično? Pa da, ako trener ima obaveze ili nešto, jednostavno on nekad nama dođe i prepusti to da mi vodimo treningi. Ali pošto već imam crni pojas i dugo sam u tome, tako da mi to nije baš problem. Šta ti je zanimljivije ili važnije, da tako kažem, učenje ili bavljenje sportom? Sport definitivno. Sport definitivno. Kako su tvoji planovi nakon gimnazije? Pa vjerovatno ću studirati psihologiju. Ni slično? Ni slično, ali... Zašto? Šta je to predijelo? Pa ne znam, većina koji mene poznaju smatralo da će ja upisati DIF i većina koji treniraju nešto upišu DIF i baš zato što to većina uradi, ja to neću. Jer ne volim kud svi da i ja, tako da... I šta onda ako te neki pacijent iznervira jako? Pa,
Zna se. Nećeš moći kao psiholog, oni moraju biti strpljivi ljudi, razgovarati se, ne znam ni ja, Pa- sagledati. Misliš da će to zapravo pomoći da smiriš malo taj svoj borbeni duh? Pa ja inače mogu se kontrolirati, mogu smiriti to sve, ali dok neko ne pređe stvarno neke granice. A gdje je granica? Kaži mi da znam dok li te smijem pitati. Pa zavisi kako stvarno mislim, to sve zavisi kakav ti je dan, kako si raspoložena, ali uglavnom mogu reći da sam strpljiva, imam strpljenja, ali kažem, imam i granice. Kad to pređe, pa onda stvarno. Evo nas kod rubrike asocijacije, a prva bi bila sunce. Ljeto, miljeno godišnje doba. Zdravlje, Zdravlje. Ne cijenimo ga dovoljno. mobitel, Neophodno. novac, Pa, potrebno, prilično. zima, Užas. Prespavati. prijatelji, Najvažnije. poroci, Porodica. Pa, to je nešto što bi se definitivno moglo izbjeći. čaršija, Čaršija. Pa, mala čaršija. Ne znam baš. mali grad, veliki Mali smrad. grad, veliki smrad. Zakon, ili kod tebe možda važi zakon jačega. Definitivno zakon jače. Ljubav, Potrebno. kućni poslovi, Izbjeći po svaku cijenu. konflikt, Vrlo često. porodica, Najvažnije. Najvažnije. suze, Suze. Pa, svakodnevnica, skoro. i sreća. Sreća, to je nešto najljepše. Kad si sretan, sve ide. Imaš li prijatelja? Ima. Imaš dovoljno, nisi raskrstila s njima. Imam prijatelja. Ovako, reci mi, da li bi mladima zapravo preporučuješ li mesec? Ti si vidjela u startu svoju korist od bavljenja sportom, dakle uveli su te u sport zbog bolešljivosti i tako dalje i ti si ostvarila koristi. Preporučuješ li drugima na sličan način da se posvete sportu? Pa definitivno, jer sport je nešto stvarno prelijepo i svak bi se trebao bar rekreativno, bar malo nešto. Ne mora to biti baš da aktivno trenira, ali povremeno bar nešto. Jer stvarno sport je iznad svega, bar meni. Evo sad kao mlada osoba obično govore sport udaljava mlade od droge, sport udaljava mlade od, ne znam, alkohola, pušenja, svega što ne valja. Je li to zaista tako? Ide li to tako samo po sebi? Ukoliko se jako puno baviš sportom, da se i odmakneš od svih tih poroka? Pa ne mora to značiti neko ako se neće ni da puši, ni da konzumira alkohol, njemu ni potreban ni sport, ni ništa, sve zavisi od osobe do osobe. Kad smo se dogovarali oko ove emisije, ovo nije bilo nekih problema, vidim i u školi, direktor također nam izašao u susret. Znači li to da u tvojoj školi imaju razumijevanje za tvoje bavljenje sportom? Pa to tako izgleda, mada to nije uvijek tako. Bude i problema, ja? Pa da, svi mi cijenimo taj tvoj trud, mi cijenimo sport, mi to sve razumijemo, a onda kad čujem kako u drugim državama, moji prijateljci iz Slovenije, oni svi koji treniraju, biraju kad će raditi testove, hoće li raditi i kako. Ali, na primjer, ovdje profesora nije briga ako ja imam 3 treninga dnevno i onda njihovo razumije. Mislim, stvarno... Bez obzira na to ti si uspjela. Da, mislim, čast nekim profesorima koji stvarno razumiju, koji imaju razumijevanja i trude se da pomognu i meni, ali ima par koji stvarno... Opstruiraju. Ali evo, ti si svakako postigla jako puno. Ne znam, je li ti to dovoljno, ovo što si do sada postigla? Meni je ovo tek prvi korak od svega onog što ja hoću. I namjeravaš postići? I namjeravam to postići definitivno. Jer inače kad sebi neki cilj zacrtam. Koliko je tvoj život još sportski? Osim što treniraš tekvando i pratiš sportska dešavanja na televiziji, ima li još nešto što apsolutno je sportsko u tvom životu? Ishrana, ponašanje, oblačenje, ne znam, tako te neke stvari. Oblačenje vidite da nije baš uvijek, ali što se tiče ishrane nekad pazim. Ako su neke pripreme, onda normalno da ne mogu jesti neku tešku hranu, s obzirom da imam 3 treninga dnevno, ne mogu ja nešto previše. Moraš se paziti, ali inače.
svašta. Vježbaš li, odlaziš li u teretane, aerobik ili nešto slično? Teretana, trening, stalno, tako da mi je cijela sedmica popunjena. Možda eventualno dan, dva imam odmora, ostalo sve treninga. Jesu li roditelji još uvijek jednako zainteresirani za tvoje bavljenje sportom kao na početku ili mi sad malo već dojavio? Pa mogu reći da on sad čak pokazuje veće zanimanje. Majka pogotovo, jer ona se od prvog trena bunila, ona je curca, pa kud baš to, neka ide u odbojku, neka ide nešto drugo. Ali sada kad vidi da je to ide, da je to, da ja to volim, onda i ona to podržava. Mogu reći da sad još više, još veću podršku imam nego što sam na početku imala. Evo, reci mi, kakav je bio odjek među rajom kad su čuli da si sportistkinja godine? Je li bilo čestitke, znaju li ljudi? Ma da, pa bilo je. Poruka milion, svi zovu, čestitaju. A mali je grad, sve se tu zna, nema se tu šta. Naravno. Evo nas kod rubrike ili, možda čak i suvišno, ali evo prvo toplo ili hladno. Toplo. S obzirom da se nalazimo vani. Slatko ili gorko? Slatko. Prije ili kasnije? Prije. Šminkerica ili sportašica? Između. Rad i rekreacija? Rad. Reci mi na takmičenjima na koja se odlaze, spomenula si jednu prijateljicu, jesi li stekla kroz tekvando općenito prijatelja? Puno. Jer uglavnom su to osobe koje konstantno, ako su uspješni, konstantno će ići na sva takmičenja, tako da se upoznaš, jer ipak ja treniram 11 godina, to je dug period, upoznaš osoba. Dosta prijatelja mi dolazi u posjetu, bilo iz Slovenije, bilo iz nekih drugih država. I odakle su najbolji, kako se kaže, tekvandoisti? Odakle su, iz koje države iz regiona su možda najjači, možda najorganiziraniji, postižu najbolje rezultate? Hrvati su, što se tiče organizacije, definitivno najbolji. Oni su stvarno, svaki sport cijene svoje takmičare, cijene sportaše, tako da su oni, baš bi njih istakle, jer oni su stvarno cijelina, jedinstvo su da je to baš onako trebalo biti za primjer svima. Kako je kod nas stanje kad je klubsko organiziranje u pitanju, barem kod onih ljudi koji rade na tome? Jesi li zadovoljni? Pa moglo bi biti bolje. Moglo bi biti bolje, ali Bože moj, u našoj državi ništa nije savršeno, tako da ne možemo očekivati ni od toga da bude nešto previše. Vidiš li sebe u budućnosti u Cazinu? Pa ne vjerujem. Da? Nego? Htjela bi, bila bi velika želja da budem tu, ali naša okolina ne pruža baš neke mogućnosti koje bi mogle ispuniti moje želje. Nažalost, ali to je tako. Evo, ako još možeš da mi navedeš najljepši trenutak iz svoje tekvando karijere i možda neku anegdotu, možda ne najtužniji ili najsimpatičniji, nešto što posebno pamtiš sa takmičenja. Znači dvije stvari koje se razlikuju, jedna koja je najljepša, druga koja je naravno. Najljepša je definitivno bila kada je na Evropskom prvenstvu cijela dvorana morala ustati na noge i slušala himnu Bosne i Hercegovine, jer to je stvarno je bilo super, jer većina ljudi tu nikad nije ni čula za Bosnu i Hercegovinu. Ili ako je čula, znaju samo da je tu rat, da se tu ubijaju, i onda kad vide da tu ima sportaša, da se tu radi, da je ta država krenula naprijed, polako, ali krenula. To je stvarno bilo baš onako za pamćenje. A najžalosnije je bio prvi turnir u ime Rahmetli Nurije Kličića. Stvarno, kad smo svi svi smo proučili Elham, drugi su minutom ćutnja dali mu počast, tad je stvarno bilo. Jer ipak je to čovjek koji je osnovao ovaj klub, koji nas je odveo na prva takmičenja, borio se za nas i za naš klub, za naš opstanak. Stvarno je čovjek koji će nam, svima bi nam trebao značiti, kojeg se svi trebamo sjetiti. Slažem se s tobom. Mislila sam da ćeš navesti neki tužan trenutak kada se neko takmičenje izgubila, ali čini se da tebe poraz uopće ne zabrinjavaju. Ne, pa to je još veći podsticaj, da još više treniraš, da sebi dokažeš da si bolji od onog koji te pobjeđa. To definitivno. Jer poraz nije neki korak nazad, to je samo korak naprijed, još neki podsticaj da još više treniraš. Bravo, nastavi tako. Hvala na ovom razgovoru, želimo ti sve najbolje i da sljedeći put snimamo emisiju nekim još većim, još značajnijim povodom. Ako Bog da. Hvala.
Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Da se ispričamo. Naša gošća bila je Dijana Burzić, sportistkinja godine općine Cazin za 2008. Hvala vam na pažnji.